Tēnā koutou, ko te whāinga o te rānei, our goal for today is use adjectives to describe a person. Now, there's a whole lot of different words that can use to describe a person. Using colours, we all know the word ātāhua. However, here are some extra words for you. Ātanga, rerehua, pīwari, kōrekoreko, waiwaia, wheriko, ranginamu, tāroaroa, kiritea, urukōrito, takapu, hiroki, tūpuhi, mōmona, anuanu, weriweri, humārie, whakatuma, ngutu komekome, whakahoahoa, harikoa. Here are examples of how to use or explain somebody. Here is my example. Ko taku māma tēnei. He makawe hina ona, he roaroa hoki. Ko ona karu, he rite ki ngā toka ka napu e kōrekoreko ana. He tāroaroa taku māma, engari he tāroaroa ake ahau, I āia. Ahakoa he wahine humārie taku māma, he ngutu komekome hoki ia I tehi wā. He wahine tino whakahoahoa taku māma. Now, you have a go. He ngohe, an activity. Create your own sentences to describe somebody you know using the examples below. Replace the tū ingoa and the tūāhua. There you go. Use the formulas that are there for you and create your own sentences. Kia ora.